chagu cuuc lom ko kamal we ko kamal telonga chagu jojal garamam telgonga telpiu belto chadak pa kon ramamane biya kamal ka Nuer online tv ke jan gwaseme biya rosh biya jelling roja shalat thälpakëër ma yadit ka kuany men balat karon kina daru de jandaru dangwan roja me men biya ling roja dana shalat ka kor keme shi dr ma chaten keme shalat ka jen konin dangro ta paywati en men banlinga jan gwaseme o chala do kwel thälpakëër jene changwan ka kwardang dhieec tinde pinydɛ ki vice president dang dhieec en konin te pinydɛ ban rajama bana jakwen mi jirama jedit ke jan channel me bi goro jin bi subscribe ki bi jan wagane ko kien ko gor kono ban Läär diatun kono la be ka thoknath nas bu kon ga chwalinga gwa ka gwas dana shig ben ka ja Läär bana kuin pinga jan gwaseme jan chalingo kwel thälpakëër ma yadit jene changwan ka kwardang dhieec tin konin te pinydɛ te la vice president ki deputy ne ka kini tin kon ngor ka je kon South Sudan te ka vice president dang de ti cha kwani gwade dan chala ran tame han changwang kawra de me wala de ka kor ka me ti dr ring ma chaten charwa che je kuin pin ban je chulin kel kondial chala da kwerne thälpakëër ndo changwang ka kwadang de tin ta kore chetke dr ring ma chaten dr James wani iga Hussein Abdul Bagi taban dengai ke Rebecca nyandeng ken kwadang de tin ken kwaten kon tin right ke tin la deputy ne ke vice president ke kwara rode de cholo kwarti rodien re weka South Sudan Dr. Yang Machate ya vice president, Dr. James Waniga a vice president, Hussein Abdul Bagi a vice president, Taban Dengai a vice president, ke Rebecca Nyandeng a vice president ba kane dang di jati a thälpakëër changwang ka ke rewek ka South Sudan che jalarno a kiran changwang along ka kan kwadang di tente pinda ko win mon ke liu tele win mutaka kwadang di che na South Sudan karwada te ka vice president dang di cho South Sudan karwada wi mon ke liu agente ka vice president dang di cho shi thälpakëër ma yadi che jalar shi thälpakëër che jalado kan kwadang di titi akan lalad dial tore we ka South Sudan akan lalad economy kamo ke do badan de we der woga je shet ketin sham ke ketin konen ta to we te je shelat bo tumno kwang re wech let chare kan te ketin dial kon lat kare wech shelat bo kan kap ko ngotin yan ke South Sudan to chet ka pernath peruni kan perman ke ne dial kon tin lat ko ngot kan kwadang di to ke vice president akan la ladamo ci thälpakëër jalar en changwanga ke en chana goro bawe won yam ka ke na mo cha jalar chela do jeni jega je be long ke jega chiang dan lerode ke tin kon la lat ke kwiko en South Sudan karwat ke vice president dang di jo thälpakëër jeni goro de queen kwari malat de yor gwini de jelalet jalar en goro je longono mo de jelat jene yenji South Sudan dial tin la jala do siangwang ka ke siangwang ka kwara rewi ka South Sudan che wentem en lanye yen gor je mal de la run de queen gwin de la run de kwara dan gor ka wedan ke kwara gor ka South Sudan de je kwan dungu de la yo grun wang de lo de der te de long che la dan en kwar thälpakëër ma yadit jene changwang lenyen ne dial ko genetic vice president chop dhieec tishade la let re which South Sudan ko tele ka wi mona da dien en South Sudan karwada sha vice president dang dhieec cha ka kwanten shela do ne en che chu jalong che thälpakëër jalar lere jiwi South Sudan lere no mal ki kwengwini baje la let karon kin daraw wir jandar ngwan eno ba kwar ba ka kwan chepek a cha ka kwan ti thälpakëër ma yadit cha jalat chekan a cha kwengwini cha jalat karon kin daraw wir jandar ngwan en danen be a shalar na ba kejen gwasame chala do ro jame ki ro chala da ko ne thälpakëër ma yadit chala do jen la de jaga kor ke mi si dr ma chaten cha jalat no tele kwen kware ke kwengwini me balat karon kin daraw wir jandar ngwan mu weken akan gang ki security en danen gorke de la de reale kare wi ke South Sudan mu kan akan las gosde chala do telmi balat ki tel kwen kware ki kwen gwen balare wi ke South Sudan me kan mach
ali ki meji we dial mo kan ko kon kep ko kwi security ka mo te cha ka kep tel kwen gwene mo balat chalat Dr. Riek Machar ten durgona no mo anyok sha nyok la den Dr. Riek Machar ten no tel kwen kware mo balat mo kana dial tin tere kemni wi mon ki tinte re we ka Afrika tin la jiso Sudan chit kemen tiji kem te kem nan te ka Ethiopia kemen te ka Kenya kemen te ka Uganda mo kane dial to mo kan ko kon lo re we ka Sudan Dr. Riek Machar ten zurgonen jala che jalar no tel mishala kwengweni re we ka Sudan mo kan le ti kan kala let dungno ci thälpakëër jalar nene che jalado en kwen kwari tel mo bi pen ko lat ka je ke baje lat a chang tel security ke gang mashare le ka a chang tel ne dialan kon te ka kemni ti shanong re we ka Sudan en changwang ba kwengwini baje lat tel mo kana ke tel mo peno ba kwengwini baje lat koron kin daraw wi jandar dongwan cha jala thälpakëër ma yadit arajamo ajani yenji Sudan dial real rodu naka ajani rojan shallat antama ano hanchangwang lodaneja kaje won kin da jandar dongwan mo ba kwen ke kwen kware ba jere aleka mu wa woch ba chu woch ka ba kwar mu nak weidan Sudan ba chu kwan ka me chu pad ba ka je chwajen ba lati jidiene ba ka chu aleka ajani changwang en chungwang longo ko wi Sudan ajan wikel yumon kelio muteka vice president dang dhieec titerede teleje wimon dodien ani Sudan karwade teka vice president dang dhiejo shawen pojelung katin kon tinchurien lat re we ka Sudan entema naga jelungo ba kwengwine ba jalat karon kin daraw wir jandaraw widongwan ti thälpakëër jalar a chen kane diala kon te jor mo kan kala let a chen kan mo ba kan ga keba ngode ba kwen ba je jaga jatu wano ti thälpakëër ma yadit cha jalat neme ajen le dande yen nga jen gwasame min no jen o jin bi subscribe ko bi lertin kon tin be ka tungnen nas wi mon ano bi keling gore jin bi subscribe ke gore jin be nyak ba kaniri ko kien ko de ram kwich mutuoga der je chungach ke der ram gor jenu der temalarba der chu comment ke der roide der je garpin ko kor ko mi video me che je gwich ka gwade ne me je le dande yen linga jen gwasmen thälpakëër en changwang ke by president dang dhieec changwang ke Dr. Riek Machar ten changwang ke Dr. James Waniga changwang ko Hussein Abdul Bagi changwang ke Tabande ngai ken ba changwang ke Rebecca Nyandeng ko de ken vice president re we ka Sudan tele wich mishimente ke vice president dang dhieec che we en kwengwene ba lat ka batwogo no ba lat re we ka Sudan karonen be che lat en ko thälpakëër ma yadit che rajamo che lat ka cha lat ba mediante ko kien en raja dana chalat ne me jenda ndili nga jen gwasme mi jiram jidit ku subscribe ki ku yenyane ko ken biate kamal bye bye we chagu chut lom ko kamal we ko kamal telwanga chagu cho jel garamam mam telkwanga telpiu Belto chadak pa kon rama mane